Jonathan Adisa. Ngayon sugat man kan Miss Cleope Nunez. Antes natin
Mukhang sasakit ang tuhod ng ating mga ladies. Sige. Di, naghawak. Dahil magsakit niya. Anyway, once again, thank you very much, Ms. Raza Lapillanes, the co-founder of the Jaguar Show Incorporated, and also to her partner, Mr. Hanso Kim. Alright, maraming salamat po.